uNkulunkulu ngelinye ilanga ngihlala ngoxoxa ngelinye ilanga sasithandaza siyinsizwa sifuna uNkulunkulu azembule as a consuming fire entabeni then bese sithi pakisa sibambane ngezakhe senze iseka sithi sifuna lo mlilo ungene phakathi kwethu sakhuleka ningangihlekile ngoba ngiyathanda ukuhleka mina sakhuleka sithi Nkosi sicela ukukubona asifuni ukuzwa ivesi sifuna ukubona lo mlilo ukuthi umlilo oqothukayo uze phakathi kwethu la yebo lalela kwathi akekho phela watshela umuntu ngami ngabona yasekhaya nje abangaze ngubone umlilo nje sabuzana ngakusasa ukuthi wenze njani omunye wathi wena wenze njani nomunye wathi sasithola sesemakhaya umkhulu kungakapheli nomunye wathi asibuyele khona omunye wathi lo wamlilo emthandazweni la ukwazi ukumbona ngamehlo kanti ekuthiwa manifestation nobody has ever seen God but ama manifestations now and our manifestations ahamba ngange capacity of your faith and the capacity of your revelation. So if you are not capacitated, mancane kakhulu amathumbu nama manifestations okaNkulunkulu la esiveza khona ngezindlela ezihlukahlukene ngangoku lingana kwesambulo naso ngayo nangange measure of your faith. That's right. Kuyathandazwa ingakho kubalekile ukuthandaza. Thank you, Lord. Ngikumoshanga kakhulu esikhathini. Okay. Ake siphakamisane izandla zethu. Thank you, Lord. Lo mkhulu ke siwenza la ngicela nilalela uzoaffecta iKZN yonke. Kodwa sifuna kubhodloke la. Sifuna kubhodloke. Sifuna kubhodloke la lo tshwala lo. Osephuzwa ngisho amakholo sifuna kubhodla lo tshwala sephuzwa amakholo omunye abe nesibindi sokuphuza esayo epulpit abazali bashunyayezwe isidakwa sime sikhululeke bangadisayini ukuthi this guy is not pure lo bufebe osebugcwele emabandleni sokhuleka sifuna breakthrough ukuthi kube khona ukwesaba kungabi lula nje ukujola kwabazali wabo kuwesi ke manje bayamithisa bakhiphisana izisu kodwa sifuna uNkulunkulu wasezulwini asizwele andise umusa wakhe azovala ungamesaba uNkulunkulu kubantu. We pray for the reverence of God in the churches. We pray ukuthi uNkulunkulu avuse wakhe umsebenzi kuze libatshazwe igama lakhe. Uthi ke uDavid efundisa iminwe yami ukuhlasela. Bazona ngifuna nibe nalomqondo nje basongena emthandazweni manje. Baba into engizoyenza ngizothandaza nje isikhashana bese ke ngiyanika i-microphone. Njengoba sokhuluma ngifuna libe nalento akekho phakathi kwethu olwazi. Why? iBhayibheli lithi uJesu owenza umsebenzi wawuqeda. Lithi iBhayibheli 2 verse 15 abaphucile izikhali zabo ababusi nabanamandla wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngaso isiphambano. Bese lithi iBhayibheli thina lithi thina we are led into triumphant. Kuthiwa siyaholelwa odwendweni lokunqoba ngoKristu Jesu. Ngamanye amagama